ke ba to da na o ka ko se ne no ma ye e te bo ka sa go ru ka ta mo so bla ma go do o fe ko Go by me me aka na bia a we sha afi bi aka kusu so le kusu ake no me ne bi na agboto aso se yan ye ye to nye ya ko nye no ye ke jo mo dra jo wo e na ka ta pe ono be me ni ke ka ye o abe ka ye kiri kiri akoyo basa basa akoyo obi si na yiri ya obi si na yiri ya obi si ayo ni meji nye ya ko nye no asama bewa dade nche mo ko shi mo ko na gbeke bi oji ke na fo sa le se inu akemi edomo na na fa tete afia tete me na ni chanye mo fia mo nche mo ko shi mo ko ke shi mo ko amo ke ni no ni shi mo ate komi ami ne akafita ya ne eyo maye na akpata so shira ka mo ko ba we ne te ne ba e tun ba e aje so aka mo ko ba nu e ne te musu ko le aje so na ya wala na shika na me ka otuni ne aburo wo de ka bu yin ne pa ye chimu afere what afere what to so on ye finike fi oni yo ne tam nyaba Amen. I gotta go. Amen. Wait. Nima jufo na ma jufo ake mene efe egbigu ye osuma kokoto won swa mene jasi asafo jete bo ma koto cheme na yebu awo ye efe wo ka ba hwe ejo mo afeje no cheme ko gbanye fai ake bia nu wo yo ne wo ye bia ake gbeme nkome mene gbine ajila wo te mpasa mama na aflo do ba kwa chema afa ninye pane me ni sumo na me gbla wo te ye ka maya me ni gbla wo te ye ka maya ai ni ka shia mo ko me ni ko so ajo be shade papa afia me no ya afia me no me pa na me gbla fe ba so me do no na wono no che o ka wo bia ko ka dan che o ka shweshi aka shikwelo o ka shweshi aka jasi asafo che te mo chia o ka na shweshi ani chame e fia ni wo ya no wo so ani ye me na gbine me ko be ba ko ma yini me ko won fite ko e na fite fe chame ni tiaje enye teje me ni die nye ni na me e ja ke wo fe wo le ake lumo e ko be pa yo aye lumo ni o ke me wo bia ni lumo chi be chame ndumo nye na e ji numo na ku no te no ke ba ko se bi numo ama sipo ni ma ye yo gbe ye di sipo ye di le fi ono fe sinu wo mo no ya bena be tu me ka na fasa me na mi wa se no ni mo bia ni ka dan na shweshi ike shweshi ni shi ajo ni mla ko e ko me fe won bi o ake wa sa fo bi ne fe won cham na me ba wo fe ko me to su akọ mama papa e ata pe ameno aka hin mo fe mo ni me ne eto ke me ni fita me ska ame wa le ka me de me fe jo ma fi ameno mo fe mo ni ke ska wo o ma isu ne no ya fe so no mo fe ni shi me shi da ke je mo ni sa na mo cha no mo ne do abla Hey,
Ingbe jijasi asafuache ni tempon sape ni jite asfacho nupa ke ha osusen lue ken klema ha mambi fe manye maba manye kenje mambi ade maba manye kenje wo president of the Osustu Council His Royal Majesty Noche nimba manye kenje say maba manye kenje wo lumo eko command ni osi ahini atofuche ni teno ke wajasi che nji ni achen nimba manye kenja me family ni ihon yake afine ni wobutemi ne mene jufo ni ma jufo na ma jufo mene osu won pite won hwa mine ehwo ekomefe mo ejake aka gidigidi beche ni gbeke bi ojumi ken na fosa shimo mo inti ni o ma mi bibi mi na ala inti ejake wo gbe omo na ke wo gbe na ba na be wono wo ke wo ngbasani wo ke wo nwe wo ke wo yeni wo ke wo nu dan ke ni bi wo meba ni wonye wokwe ni tachi ni womo ni fe ko me ni wa ya wo hin ilale aka imanje masane ye dodowa ame ya mesane shi wo ake man bi ake jaseche osi ahini atofoche ke ni te no mini so echo ame na me fe ko me ni wo president His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo won qualify we mo na mi we da ne ekwe ni ato onupa lawyers onupa panakpana na akame awo osu ni neke jase share edwene akama ba together ni afatame na wame kuna menya meke kula ni ma adomoji kaka yi manje masane ye dodo ayo no etu ake development ko akaya no yo sune won pa fai ni ona keboni wonu ni bi ye won pa fai wo pa fai ni no ko afi mene afi kuma na je na esane ma wi shi mi na eba no e wata ni no jino ni gbla wote ni ha ni shian ajo yosu no aka mi jase asfache ni ntaje mi nche ekomefe mo ji osu asafo osu kinka we asafo titri nche shipi fio shipi npa jaine neke cheme ale due ehine yo ni beni ba she be obakwe boni wo ba fele na gbene embrenya kemi jase asfo ache agbene ni ndoma me na ncha me fe ka asafo onupai ni yomi wokwe wotashi susumoe nibi ni wo ba join wokwe wo join ni wokwe ni woko asafo mama papa ni won bu ka asafo edumoshi wo jase e ba adomoshi ka asafo edumoshi ma ba adomoshi iteke ma ji asafo wo ji ma imene na wo ake bebe ke je blame abe ahun mini ya apply manje masale fine money ke le ni money ke je le ni won panye fine je no ji wo interest bi ane ya ni won tawo na osu asafo alo osu kinga wa asafo adamoshi won fe ko me won check je anoho alata ashinte ke kinga we wokwe ni no hu wo bon na abo amo ni wokwe wo fe ko me ni wo ya wo hin etowo je ne ke so wo ba be wo ben kashi na no me ni cheji wo be kashi na no na me ye osu mi ni bi me na je osu na me ye left and right there won pa me fine afina me keke wo na me yase na shia mambiye me ni shikolo ni jemiye ashia me ni wokwe ni wokura woni aka ya ye fe ejake mene jufo ne ni ma jufo na ba ku ja so ne me fe ni ke osu akajo me fe ni ke ame bepe he ame fo ne ame nuha na ma me ya me hie ka piti aso mene na ke dancing aka ma fita na aka ma ya cheme ne ba wala aka me ba na me ye ame kwe me ni ndwama me ni fite ni ye aje ame wote
ni osuajo wo sa afi beni afi ne ba abole ni ba hye ni wo ba yi afi ko won wo ye ke mingele wo ye ke manche kome wo ye ke asafo kome wo ye ke no fia no kome ni shiajo ni mla akwe cheme mbe pi ko ni mayi shita flache jamwe ko jemuko onanoko ko jemuko o benefit no ko yemi no me aba me ko me fake account ye mami na ken jeme keke no pe ametawo ni no solve osu problem o jemu no wa jemu ko solve osu mi ko ke imposter jimi ni bombo mo no ojo mi e bo na mo jibo ino oje mi e clear wing you o yi nyate ye mo ko se ni ma ho fake account se ni ma jouer shi mi yue ke mini ntashe nke imi ni kanso a mini ni kanso a chole ni no kojo ejo sune ni mi a chole no te beru no ka che ye ja agbabo no me ni ose na me lenu na mo fa mo yenu na esumo ni che ni for mi a chole ni no ni le di mo ni ba ye jase asafo a che tempo ni di enyo no kemba ni ye bi mi ye na jian mi nkwehia ke gbadwa no to ni osu no cho ake abe a playment mazane no be kemba mo ko se be se no jami mi ko jami efu eja ko jami mi njembo eja ke no ni dwo je no dwo ta frache no ni mi ndwo je no dwo mi dwo no ko papa benefit ni baba ha osu wo osu obranya bi meni am school fees e to ameke pay mo won kwa ni wo ba cho no na che me wo ka ma jue ni akwena awame ni osu adamoji tije ejamo ke minji mene ni minji neke ni mene me je ameni je no ji mi interest bi ane mi interest bi ane je osu kinka we asafo we wo ba pe mo ni ke pe ne edumose wo ba pe ni meni ba feta he wo ka me ba ko ke jeje wo ba move wo ba ya wo ba make sure ke ko ba oba no ba feta no ba dumose no ba flow na jasele po habu ejake osu dade ewoku akotia ewoku asamamblewa mene tweta me woku okuma gama emisame kokush intime ashinte amefa me woku na me nkwenye ne feel like esocho me kumela me esa because he ni bi na ka beje no feel like be o mi no konye fe mi shika o fe anwe no ashehe no ba sha gbene cheme ba chomu ejake onu po onu pa obanu po no won pa fai me fe me ne to ameyi aka osu akajo won pa me fa me ya sa me awo won su me wo ba won tawo ni ma ko mama papa ebu mi ngie ni ami ni fe ni bi keke eja ke lele ni nke iye manche ku se ni won fe ni bi keke nfi oni bi ni ekagbe ifi oni bi ni kagbe wo mi pa fai nnukwu afi mko shimi kpafa ke ekome fe mo no mi ewale yo wokwe ni won fe ekome yemo piye etu noko yemo pi chake noko shika kanto pe na tashi ekome fe mo abanye afi ni won ya wohin ni me ni fe ni nse no su afi ekome na anyi mo ajo ame osu dade ajo ame amekpan na megbele ba sho ame dudona no fie no na ma afi efe jomo ke ha me ame no fie na ma mo mi efe shika ezake bia ni shika akekula shika akefio no fia no ni afio mo won pa fai na hani wo dudo mi nu eyi ke yi ni gbesue ni samambi fe ai zake mambi enwe eto ame yo su e me ni ameje osu shi ame lo lele mi no jo mo afia me no meme afikuma na mi hanye fe osu mambi fe afio ani ba nawo ba anyo nawo ofe mo dane waka lonte dingo aka fote dane na ka lonte di enye wote afine waka chale tu keke chwo fole wo pamole na ka lonte di enye wo sa afrika abole ba eko akaba ni banina wo osu akọ mama papa ebu noju wokita kamo osu ahie noju wokita kamo so osu adwa je ye wo yino o meni to osu adwa cheme wo shi ame ehanye inoni sanye fio nyefe na nu kwale kometo we eba kashi ijake nami mi ntashi nbe no ko yue mo pi mi kenye asafo bi efe ke wo check pe ye bo amode nye ba won tashi
Nwokwe nwo susu ni ekume fe mu aba na gbe shida ka ejemo ni sa anwa ama bi fe e wo hia bi fe tempon we bi fe mi anyi fe afi ani ba ni na wo sa afi be ne wo fe ekume no wa wo here e twa no manye jo abla